Assalamu alaikum, Юа Қырым телеканалында қаберлер жанлы яйында. Студияда Фериде Сейдеметова çalışа. Бүгін мен сізлерні бөле қаберлерінен таныш етем. Ишғал етілген Қырым сынырында сервис мерkezлері. Могли отримати наші громадяни і медичну послугу, порадитися з сімейним лікарем. Широкі койынды ерлерінің назарылығы. Уже ловят момент, когда мы уезжаем на работу. Қырым инжирінің яны мевсімі башланды. Роботи надходять таємно до координаторів конкурсу. Июльнің 26-сында ишғал етілген Ақярда олып кечен Арби Денис парады халқара ұқуқ қайделерінің боза. Бұл ақта Бірлешкен Миллетлер тешкілятында Дайми Украина темсілжесі Сергей Кыслыця. Бірлешкен Миллетлер тешкіляты баш кетібі Антонио Гутерешке мектуб язды. Деп қапереті Украин темсілжесілігінің матбуат қызметі. Украина мұнтақави елекусізлік үшін қафлы олған Қырымның Арби ішлештірілігіні итакбих әті. Хабер етілгеніне көре Мескеу баш ассамблеяның ВБТМ телекөсізлік шурасының ресми весиқасы оларақ тарқатылacak. Ишғал етілген Қырым иле бұтын кырыш-чықыш йоқлав кечетерінге қызмет мерkezлерінің тешкил еттежек олалар. Бұл ақта вақтынжа ишғал етілген Украина топрақларының реинтеграциясы меселерінден назарлығы бірінші муавины Ростислав Замлынский Дом телеканалында білдірді. Там, як і зрештою нинішніх КПВВ, могли отримати наші громадяни і медичну послугу, порадитися з сімейним лікарем. Можливо, тут же скористатися програмою «Доступні ліки». Ми передбачаємо, що там буде аптечний кіоск або аптечний пункт, в залежності від того, які будуть можливості по облаштуванню власне цього приміщення. Ми розуміємо, наприклад, на Чонгарі можна буде зробити повноцінний магазинчик, там майже 20 квадратних метрів, 15. Зрештою, там має бути і кімната матері, і дитини, для того, щоб відповідними речами мати по відношенню до свого немовляти могла забезпечити. Ми говоримо також про наближення адміністративних послуг. На кожному КПВВ повинен бути або мобільний у вигляді транспортного засобу ЦНАП. Ишғал етілген Қырымда 24 янық коронавирус хастасы қайдетілді. Ақярда есе уч, олардан екісі пенсионер. Олар коронавирусінен хаста олғанлары тек өлімден сон білгеленділдер. Бұл ележе пандемия башлағындан берлі Ақярда 242 қаста қайдетілді. 8 кіші олды. Ярымадада есе 1163 хаста ве 15 ляк олды. Бұны ишғалжы үкімет білдіре. Қырым инжирі ярышына ишлерінің қабул етілмесі башланды. Бұл ярышқа кімлер қушыла білежегі ве ярышының бұл сене насыл шекілінде кечежек ақында келініс небетті келевхамызда сейір етейік. Бұл сене Қырым инжирі ярышында 6 номинация олacak. Ишлер октябрның 31-не же қабул етіле. Ишлерінің тешкірежек жюри тәркібіне Украин ве Қырым татар язычылары, әдебиятшынаслар, журналистлер ве жемат эрбаплары кірежек. Роботи надходять таємно до координаторів конкурсу. Далі координатори конкурсу поширюють серед членів журі вже закодованими іменами, і тільки в кінці, коли відібрані фіналісти, ми дізнаємось прізвища тих, хто пройшов до так званого короткого списку. Ми зняли обмеження в категорії переклади. Можна тепер перекладати як сучасну літературу, поезію, прозу кримсько-татарською, українською про Крим, так і класичну. Тобто ми і такі роботи теж приймаємо. Більше того, тепер у нас цілих 9 членів журі. До нас доєдналась Майя Сафія, це відома кримсько-татарська поетка, перекладачка та авторка багатьох сучасних пісень. Қырым инжирінің тәшкілятчылары айтқанына көре бұл ярышының әсас мақсады Қырым татар тілі ве әдебиятыны инкишаф еттіріп, Украин әдебиятында Қырым ве Қырым татарлар мевзусына актуаллештірмек ве екі медениетінің да терен бағыны құрмақ үшін бөле тәржімелерінің яратылмасына әрекет етмектір.
Важливо об'єднати і показати, наскільки Крим важливий в українському інтелектуальному дискурсі, в письменницькому дискурсі. Очевидно, для нас дуже важливо, щоб кримсько-татарська мова розвивалася через такі конкурси, через літературні конкурси. Це дає їй поштовх для такого розвитку. І це взаємне, набагато глибше пізнання двох народів через мову, через літературу, через сучасні ті прояви творчості. Судді мають декілька критеріїв по відбору. Це наскільки хороша мова написана, тобто чи українська, чи кримсько-татарська, наскільки автор глибоко в темі, і, очевидно, магія, харизма твору має значення. Кечкен сене конкурска Украинаның 20 бөлгесінден ве Түркия, Булгаристан, Полония ве Иорданиядан 300-ден зияде эсер yollanıldı. Ең чоқ иш исе ишғал етілген Қырымдан келді. Тәшкилатчылардың сөзлеріне көре ярышқа Қырымның 7 районындан иштиракчилер ве атта шымды сөзді Хизбут Тахрир давасына кірген ве рус ишғалчылары тарафындан тевқif етілген сияси мөбүслер Осман Ариф Меметов ве Сервер Мустафа де қошылдылар. Олар сөз сербестлігі номинациясында біріншілікні қазанды. Мукафатларны есе оларның еріне достлары алды. Это Осман Ариф Меметов. Ребята, которые сейчас очень тяжело, потому что мы здесь. В окружении каких-то мелких проблем, они там, где проблема есть одна. Это стены, за которые нельзя выйти. И я очень рад, что они пишут, что они не сдаются, что они поддерживают нас оттуда своим словом, а мы поддерживаем их отсюда. Кечкен сенелік ғалиплер пара мукафатларынан тақдирленді. Ең яқшы әсерлер исе Қырым инжірі жиынтығында нешір етілді. Қырым инжірі ярышы 2018 сенесі башланған еді. Бұл сене ярыш әнді 3-ші кере кечежек. Ишлеріні октябрның 31-не же қабул етежеклер. Хаберлер Юа Қырым. Какошлениклеклерде қызлар туз беотмек. Более шекілде бүгін ишғал етілген ақиярда актер Василь Лановны қаршылап алдылар. Анда «Циферы Совет» фильмнің 50 жылығы қайд етілді. Коронавирус себебінден шерде yüksek азырлық режимі олғанында бақмадан адамлар мақсыз келді. 86 яшындaki Русия актер Василий Лановой доғма Одессалы. Қырымны сық-сық зиярет ете. Лановой Русия президентінің Владимир Путиннің парлақ мұхлеслерінден бірідір. О Қырым ишғаліне ве Украинаға қаршы тежавузға қол тұта. 2014 сенесі февраль айында о вақыттaki Украин президенті Виктор Януковичке мұражат етіп, Евромайдан иштиракчилеріне қаршы күш қоланмаға теклиф еткен еді. Разрешите обратиться, курсант Трофимов! Обращайся! Вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Ишғал етілген Қырымда бүйік Москомия койының сакинлері Байдар увасыны мұдафа етіп башланды. Мувақат қорқуға құруджылық қалыматлары ве ярымаданын Женюби ялысындан топрақ етіріліп түкіле. Ерлі сакинлерінің айтқанына көре Байдар увасыны йоқ едеже қолалар. Тавсилатлы мұқбиріміз Лейвхамызда. Как асфальт портится, то не предназначен для больших грузов. Смотрите. Посмотрите, что стало. Ерлі сакинлер асфальт yolundan нелер қалғанына көстере. Вот территория. Вот здесь заканчивался асфальт. Ни одной ямочки не было. Был чистый. Полностью была улица чистая.
Вот что они сделали. Разбили весь асфальт. Они убили нам напрочь дорогу, выгружают с южного берега сланцевый этот грунт, или какой там горных пород, который вообще никакой. И вот такая у нас дорога. И вот они едут, один, второй, как крысы. Они быстро проезжают, выгружают и сваливают. Мында юк машиналарының тоқтамай жүргені себебінден evлер чатламаға башлады дей ерлілер. Из этих машин начал лопаться дом. Кроме того, у нас здесь детей, в этом доме дети, в этом доме дети, здесь дети и там дети. Вот эти машины, которые ходят, постоянно поднимают пыль. Какая может быть экология? Вот этот дом уже лопнул. Вот и здесь все это такое. А был из самых лучших домов. Кой сакинлерінің айтқанларына көре башта мында орман бар еді. Вот здесь был лес. Да, лес. Вот здесь был лес, да? Был вот оттуда лес ведь. Лес был. Так куда лес был? Вот буквально. Вот старая. Вот здесь уже начинался лес. Вот это, как полоса идет, все она идет. Находится в таком уникальном живописном месте. Да. И вот так вот у нас оттуда, вот так вот шел лес, вот так вот лес шел. Его просто-напросто засыпали вот этим скальным грунтом. Что творится, что засыпают. И уже ловят момент, когда мы уезжаем на работу. И они в этот момент к обеду начинают быстро-быстро пару, 2-3 машины засылают. Қара бияз флешмоб. Қырымлы талып барыжы Маша Ефросинина вейерджі Джамала башқа Украин йылдызларынан бераберлікте Women Supporting Women адлы қалқара қадын қызларының флешмобына қошылды. Зорбалық ве қадынларының өлдірівіне қаршы әрекетіні дестеклейді, деп язды Джамала Instagram sayfasында. Флешмоб базар эртесі күні Америкада башлатылды. 2 күн içinde bu флешмобқа бүтін дүниядан 8 миллион қадын қошылды. Бұнен мен сағлықлашам Facebook sayfasымызда қошылыңыз ве біз іле олыңыз. Көрішкенде.